Kurari na gicanja kinene itura-ini ria Kiganjo tauni ya Thika thutha wa njori ya mithako ya kamari kuhithukirwo ni maabitha a borithi magitwarithia biacara ya ciothi cia kamari. Ndugamano na ngucanio iraumira thutha wa maabitha aya aria maratongoretio ni mũmbunge wa Thika tauni Patrick Wainaina kuhithukia makiria ya macini 10 iria ihuthiragwo mithako-ini iyo. Aikari marari na marakara nio marakunyeire maobitha aya a borithi aingi makiuga atumia ao na ciana morire kuo kuria manangite mbeca nyingi. Hata wamama wanacheza, unawachia 200 na kuja anacheza hapa na kurua yote. Brother yangu alikuwa anaenda matanga leo, amenyang'anywa 4000 juu hii mchezo tu. Mũmbunge wa Wainaina ni arekereirie mukana kuri aria mararuta biacara ici akiuga aingi ao ni akuma kaunti ingi. Kijana wa shule unashindwa, hata kijana wa miaka 9 anawezaje akajinyonga, lakini hii mchezo ukiingia kwa hii mchezo ni very addictive. Inakuwa ni kama vile mtu wa bangi ama mtu wa dawa. Ukizoea hii mchezo hakuna kumaliza. Aikari ya itora rere maratanya ati biacara ici ni iguthira kaimana niguo ciana cio ihote guthoma na guikara micii-ini. Ngiribotera Inooro TV njitagwo Waweru wa Kamuri.